Vile nibambia niko Mnyakaina, babangu jinake Kambale Muhesi Abel, mkubwa wake banamuita Kifuli, nilimuonesha kumitingi ya juzi Kirumba. Mdogo wake ni Kambale Muhesi Ezekiel, alikuwa ni pastere wa Sebeka, na mkubwa wao jinake Lusenge kwake hapa nyuma pembeni ya Sokuluchi Popoli. Pisike Sokuluchi Popoli njo myombake na mamangu. Niko mwenye wapi basi? Marayosi ni chetu hichi. Eche chetu kabisa. Kwa mtevicha? Asante sana. Sasa bakubwa balisema muliteseka sana. Kaina muliteseka. Ndugu yetu hapa ametuambia hivi kama bali bachinga adui FARDC hawana huruma na population. Hii njia kibada hapa chini na huko nasikia luofu. Njoo kwenye unda tia bunduki ya kwenda piga population ujue kama inaenda wapi. Nikukuwa na akili ama nikukuwa nyama? Sasa unatia bunduki hapa kibanda na hapa mhospitali kuko wagonjwa. Unapenda population unaichukia. Wale watu mimi nazipenda kwa kila mtu kwenye hiki abapige kofi, si vile? Na sisi wenyewe na mwenye abapige kofi ile ni kusema angalia na mapenda. Mimi mwenye na mapenda ningemomba sai abafate. Meka bafata akapita kase ni Mungu. Kila mwenye kwa natokea huku bako na mkata kichwa. Tunasikilizana. 5e mois 1976. Oui. Kombo ya papa na yo? Mbuya Kilumba Filemon. Mbuya Kilumba Filemon. Mbuya. Oui. Azana bomoi. Akufa. Kombo ya mama? Azali. Kombo ya mama? Ngoi nani? Pamba. Ngoi Pamba. Oui. Azana bomoi. Azali. Village d'origine? Lubinda. Wapi? Lubinda. Comme ma micro tina mon côté sinon te tokoyoka yo bien. OK. Village d'origine? Lubinda. Lubinda. Secteur? Kinda. Territoire? Katula. Intara ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagirizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugera kabiri abasirikare bo muri Kongo bahabwa igihano kinini kurusha ibindi kuvaho leta ivugiye ko uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro igihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha nyuma y'imyaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ni inkuru ya Emery Makumeno ari Kinshasa, mwumva mwije ya Prime ku magenge. Igisirikare kivuga yuko abo basirikare bafashwe bariko barasahura abanyagihugu mu kigwati igihe bari bahejeje guta ibirindiro vyabo ku rugamba. Bari barungitswe kurwana n'abitwaje ibigwanisho bo mu mugwi M23 bagize igihe baguma batere intambwe imbere. Baherutse kwigarurira uturere dukomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru bituma abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi batizabo barahunga. Uwunganira abo basirikare mu mategeko avuga yuko bazokunguruza kuri iyo ngingo ya sentare yo kubacira igihano cyo gupfa. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Kongo yaragarukanye ishirwa mu ngiro ry'igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka hafi 20 yarahagaritse kubikora. Ingingo yo gusubira kunyonga abantu yandurutse ku byavugwa ko abasirikare bamwe bahunga aho kugwana n'abitwaje ibigwanisho. Mu rubanza rusa na bene urwo kandi rujanye n'iyo ntambara yo muri Kongo nyene, mu Burundi hari abasirikare baherutse gucirirwa urubanza rw'uko banse kugwana n'umuhari M23. Abo basirikare barenga 270 mu kwezi guheze niho sentare ya gisirikare yabacira ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati ya 22 na 30
kucaha co kwanka amategeko ya gisirikare yo kugwana canke kuja kugwana na M23 mu ntango z'uyu mwaka. Barafise uburenganzira bwo kunguruza kuri iyo ngingo. Leta y'u Burundi iremera ku mugaragaro ko yarungitse ingabo zayo gufatanya n'ingabo ziva mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC mu gufasha leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho na cane cane M23. Wenda ngusubize nyuma ho gatoya. Iyi yari intambara imaze hafu kwezi nyuma yaho Chiko na bagenzi be bari barasubijwe i Kinshasa ngo bagiye muri sanction, ariko birangira tuje kubona Chiko muri Turi yagiye Kampala hara mu Bahema no mu Balendo. Hanyuma agaruka kuri tere, ariko azanye na Kabundi nk'abagenerali babiri bari bayoboye urugamba. Nyuma haza kwiyongeraho abandi bagenerali bagera mu 9 ni batari 8, kuko amakuru mfite nuko hashobora kuba harayobowe irura rugamba rwayobowe bwa mbere. Kabundi yaratsinzwe, amaze gutsindwa, hanyuma haza kuza abandi bagenerali 8 bamwiyungaho, batsindanwe uru rugamba, harimo na Chiko. Ngira ngo mu ma video twagiye tubibona Chiko bari kumwiruka bavuga bati nave muri hoteli batamutwikira. Wenda icyo kintu ndagira ngo uze kukigarukaho uvuge kuri iyo operation n'ukuntu abantu bashobora kumara urugamba rw'ibyumweru 3 ari bakeya barwana n'amasektere arenga 8. Uze gutubwira sektere nkawe wabaye hariya igizwe n'abasirikare bangahe, hanyuma tunamenye ngo abaziyoboye batsinzwe, mbese ni ubutwari twabarushije, ni intwaro twabarushije ko bari bafite intwaro nyinshi, bimeze bite? Abariho wenda uhera nicyo narindi kugusaba ukomeze noneho binjira muri Kanyabayonga bakomeza imbere. Urakoze. Riya rugamba kugira ngo urwumve neza rwa Kanyabayonga nukuruhera Nyanzare. Buriya Nyanzare niho bari baje kurindira Kanyabayonga, ko nababwiye ko Kanyabayonga niyo ari capitale économique yabo, kuko ntibakoraga bonyine, bakoranaga na ba Julien Paluku. Buriya kumva ko Julien Paluku ashobora afite uburakari bukomeye cyane, nukumva ko atakaje Kanyabayonga, kuko Kanyabayonga ziranteramwe zose nibo babakoraga komisiyo, bo bacukuraga, ariko ubucuruzi bw'iyo zahabu bwakorwaga n'abandandi b'abayobozi banzangi n'abakahonja n'abambindure. Umujinya bafite suko M23 yinjiye muri Rubero, umujinya bafite nuko bazi ko imari yabo yose yagiye. Niyo mpamvu baje gukubitira igikuta Nyanzare. Buka ko urugamba rwa Nyanzare n'urugamba rwa Kibirizi rwabaye simusiga, rwari rukomeye cyane, kuko bari bazi ko nibamara gutakaza Nyanzare, gutakaza na Kibirizi, biraba birangiye. Bo bari bazi ko Kanyabayonga yagiye kera. Ngira ngo byumvira aho ngaho. Alors Kikuku bivuyemo, Cyara bivuyemo, Birunduri bivuyemo, Mirangi bivuyemo, Burindi bivuyemo. Bageze Burindi babarahagaze. Bageze ubwo ni bafashe ya Rwindi baramanuka Bicumbi baba bayikuyemo. Ubwo target yari Kanyabayonga. Kanyabayonga buriya iri hejuru cyane. Uri Kanyabayonga ubureba na biriya birunga byose bya Muhabura, Ntuza, Bisoke na Ntuza, ubu bireba hasi. Buriya AFC kugira ngo ikuremo Kanyabayonga ikijije ibintu bikomeye cyane, kuko ziriya drone bamaze gukomanda zira za CH4 bari bashaka ngo baze baziinstale hariya muri ya misozi ya Burindi, kuko uri muri ya misozi ya Burindi buranka drone iri ishobora kurasa nko kilometero 150, buriya bagombye kurasa Bunagana biboroheye cyane, kuko nta kilometero 150 birimo. Iyo plan rero kugira ngo bakoncentre maze bose bikoncentre hariya, ntabwo bari bazi ko bashobora gutungurwa no kuraswa n'igikundi gito, kuko bari bazi ko kubuza kwabo hariya bagiye kurasisha ibibunda bya kure, bakarasa Rwindi kuko iri hasi bayireba hasi, bakarasa Bicumbi nayo bayireba hasi, bakarasa Mabenga, bakarasa Kiwanja, bakarasa Rucuru, bakarasa na Bunagana, ko bamaze kugira ibikoresho bishobora kuhagera biboroheye. Noneho bakagenda bo bamanuka ba celebratinga. Ntago baje no mu mutwe bazi ngo baje kwa advancinga, baje bazi ko baje gucelebra ibyo drone na zirambunda zikomeye zirasakure bamaze gukomanda zigiye kuza, nizo bari biringiye ko zigiye kuza bakazinstara muri ya misozi iri hejuru cyane ya paraporo yaho espace
AFC na M23 zikontorora mu kabande. Iyo ni facteur ya mbere. Facteur ya kabiri